пайваст мешавем бо Мубориз. ман як албоми калон омода карда истодам ки ин қариб ки 20 суруд мебошад. Сурудҳои шумо бо туй пайвастагӣ надорад? бисёр зебо, бисёр бо сифати баланд бошад. ман бисёртар дӯст медорам ки маро масалан шоу мегӯям, баранда гӯям. зикр мекунед ки китоби дӯстдошта надоред. дӯстони самимӣ, дӯстони ҳақиқӣ кам ҳастанд. Мубориз чанд пул маблағ мепурсад? бе пул барои шумо. дар дили шаб бе ту танҳо бе ман марав маскатро пӯш ҳатман. нозанинам ту ба ёдам боше ёри ҷунам. вале дар ёдам аст ки дар консерт ҳамагӣ 37 нафар омада буд. биёед ин саволот гузаронем. Роналдо дорам эй ёр узри бисёр. ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. салом азизони дил, ман умед мекунам ки шумо аз хона набаромада моро шоҳид ҳастед. лоиҳаи нигоҳи нав манзури шумо аст ва қабл аз муаррифии меҳмон ман чун ҳамешагӣ чанд савол ба шумо дорам ва баъдан меҳмонро муаррифӣ мекунам ва саволҳо ба меҳмон вогузор мешавад. барои чӣ дар таблиғ яъне рекламаи доруҳо ҳамеша дар интиҳояш мегӯянд ки аз дорухонаҳо пурсон шавед, магар доруро аз бозори чӯб пурсидан мумкин аст? барои чӣ мо истилоҳи як рӯзи бе интернетро аз интернет мефаҳмем? барои чӣ чароғаки раҳнаморо ҳамин гуна сохтаанд ки ронандаи дар қафои ту буда ранги сабзро аз ту пештар мебинад? ва як савол аз бинандаи мо Мамина Радос барои мо пешниҳод карданд. барои чӣ картошкаро катушка мегӯянд ё худ стулро устал мегӯянд? стул яъне курсиро устал мегӯянд. хуб азизони дил, шумо ҳам агар ҳамин гуна саволҳо доред дар шарҳ нависед, ман беҳтаринҳояшро дар барномаҳои дигар қироат мекунам. ва азизон, имрӯз меҳмони фосилавии нигоҳи нав мешаванд, яъне дар пахши карантин стайл ҳунарманд, ровӣ, шоумен, продюсер ва ҳофиз Мубориз Усмонов. хуб бинандагони азиз, инак мо пайваст мешавем бо Мубориз. Мубориз, ассалому алайкум, моро мешнавед? бале, ман шуморо мешнавам. салому алайкум Салимҷон, салом ба ҳамаи тамошобинони телевизиони SM1. ташаккури зиёд Мубориз, ташаккур ки дар шароити карантин розӣ шудед ки мо сабти карантинӣ намуда бошем ва гӯем ки хуҷанро бо душанбе пайвандем ва душанбеву хуҷанро бо гӯем ки давлатҳои дигар ки моро тамошо мекунанд пайваст кунем. ин барнома ҳам тариқи эфири телевизион ва ҳамчунин тариқи ютуб канали нигоҳи нав пахш мешавад. аз ин лиҳоз аз шумо ташаккур мекунем. ташаккур ба шумо нест ки даъват кардед гӯям хато мешавад, барои ин ки мо дар студия нестем. барои ки пешниҳод кардед ки ман иштирок кунам, бисёр шод ҳастам. рости гап, карантин ё ин ки худи гӯшанишинӣ ҳам мегӯянд, самоизолятсия, ин кори бисёр чӣ гӯям, барои мо ки нафарони эҷодкор мебошем бисёр кори душвор аст. худи ҳозир хӯроки шомро хӯрдам ва ҳамроҳи шумо суҳбат карда истодем ва фикр мекунам ки имрӯза суҳбатам барои тамошобинони шумо, барои мухлисони шумо, барои ҳаводорони барнома писанд хоҳад омад. ташаккури зиёд. пас агар хӯрок хӯрда бошед, ман фикр мекунам ки гурусна нестед ва мо метавонем ки дар ин шаби хуш суҳбатро идома диҳем бо шумо. бале, бале. хуб, шумо омода бошед, мо саволҳоро оғоз мекунем. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо бештар саволҳое диҳем ки шумо кам шунидаед ё баъзе саволҳоро умуман нашунида бошед. чанд савол дар оғоз аз эҷодиёти шумо мешавад, баъдан аз эҷодиёти шумо берун саволҳо вогузор мешавад ки гӯем ки тафаккури интиқодии шуморо, ҷаҳонбинии шуморо, нигоҳи шуморо ба ин ё он масъала ошкор месозад. агар шумо омода бошед, оғоз кунем. бале, омода ҳастам. бале, хулас бисёр гап задам, биёед беҳтар оғоз мекунем. ман саволҳоро ба шумо вогузорам. саломат бошед. хуб, Мубориз шоумен, Мубориз ровӣ, Мубориз ҳунарманд, яъне актёр, Мубориз корманди радио, баъдан директори радио ва замоне ҳатто савдогар, ниҳоят вақти охир Мубориз ҳофиз. кадом талантро мухлисон аз шумо таланти навро интизор шаванд Мубориз? зеро дар мусоҳибае мегӯяд ки ҳоло пуррагии потенсиали худро шумо ошкор накардаед. рост гуфтед, қобилиятҳо дар ҳар як инсон зиёд ҳастанд ва танҳо онҳоро инсон бояд ки дар тамоми ҳаёти худ бояд ки сайқал диҳад, инкишоф диҳад ва барои
рушнамои худ танҳо худи мо метавонем ки таъсиргузор бошему халос. Ва оне ки ман бисёр қобилиятҳои худро ё потенсиали худро ба пуррагӣ истифода набурдам, аз он иборат аст ки масалан ҳаст нигоҳ кунед, мо сарояндагиро якчанд сол пеш ман як-ду суруд интишор карда будам, вале аз он лиҳоз ки асосан фикру вақти ман ба дигар тараф равона шуда буд, ман натонистам ки ин корро ба пуррагӣ ба таври ҳирфаӣ ба анҷом расонам. Ва вақте ки ин навбат чунин имконият пайдо шуд, ман ин корро ба пуррагӣ карда истодам. Яъне ки анамон қобилияте ки ё потенсиале ки мегӯям, инро пурратар ба ҳамин самт, ба ҳамин соҳа равон карда истодам. Ва оне ки чизи навро интизор шудан мумкин ё ин ки не, ман фикр мекунам ки ҳоло ягон чизи навро интизор шудан нашояд аз кадом лиҳоз, аз он лиҳоз ки вақти ман худи ҳозир ба омода кардани альбом, ба барномаҳои радиоӣ, ба якчанд лоиҳаҳои консертии калон ки мо онҳоро бояд ки имсол агар насиб бошад ва ҳама ҷо хуб бошад ва ин пандемия ки ҳаст ба итмом расад, онро бояд ки баргузор кунем. Алал хусус агар гӯед ки ман қобилияти худро ба пуррагӣ ба кадом самт равона карда истодам, инам бошад самти сарояндагӣ. Ман як альбоми калон омода карда истодам ки ин қариб ки 20 суруд мебошад. Бисёр альбоми мукаммал, бисёр альбоми ҳирфаӣ ва фикр мекунам ки бисёр таронаҳое мешаванд ки чӣ гӯям, аз сароидани онҳо инсон шарм надорад. Фаҳмо. Пас гӯем ки дигар корҳоро яксум мегузоред ё чӣ гуна агар гӯем ки бисёр қобилияти худро ба самти сарояндагӣ агар таваҷҷӯҳатонро зоҳир намоед? Бале, айни замон агар шумо дида истодед, мо ба ғайр аз барномаи муҳити зинда дигар ягон барнома сабт накарда истодаем, барномае ки бо ман пайвастагӣ дорад. Ва имшабам мо сабт накарда истодаем, имшабе ки дар интернет буд, имшабе ки дар телевизион хело вақт шуд ки мо инро амалӣ накарда истодаем. Ва ман айни замон бисёртар бо тими худ, бо командаи худ барои чӣ гӯям, ба таври ҳирфаӣ омода сохтани радио лоиҳаҳои калон, лоиҳаҳои консертӣ, як зумра проектҳои калоне ки ҳаст, мо асосан бо онҳо машғул ҳастам. Яъне ки ба ҳайси продюсер, ба ҳайси чӣ гӯям, роҳбари ин лоиҳаҳо. Фаҳмо. Пас кори радио чӣ мешавад Мубориз? Шумо директори генералӣ ҳастед. Не, ман гуфта истодам ки кори радиоя мо асосан ки вақти ман ба кори радио ба сарояндагӣ аст ва мо айни замон вақти худро ба тарафи барномаҳое ки шахсан бо худам яъне ки онҳо пайвастагӣ доштанд, онҳоро накарда истодем. Аз он лиҳоз ки агар ҳозир ман инро кунам, ин тараф мемонад, инашро агар ба анҷом расонам, як тарафи дигар холӣ мемонад. Барои ҳамин асосан ҳозир мо якчанд лоиҳаҳои калони радиоӣ омода карда истодаем. Ин лоиҳаҳое ки на танҳо пайвастагӣ доранд бо эфир, балки чӣ хеле ки ман қайд кардам, инам бошад консертҳо, фестивалҳои калони соҳаи дар жанри фарҳангӣ фароғатӣ. Хуб, фаҳмо, ман матлаби шуморо фаҳмидам. Пас идомаи мантиқии саволи якум, Мубориз, шумо дар мусоҳибае зикр мекунед ки сурудҳои шумо бо тӯй пайвастагӣ надорад. Шумо, ман фикр мекунам, ин аввалин нафар, аввалин сарояндае ҳаст ки ин суханро ман аз забонаш мешунавам ростӣ, зеро ки меҳмонҳои қабли барномаи Нигоҳи Нав умуман ҳама медонанд ки масалан маблағи асосие ки ҳофиз ба дасташ меорад ин консерт нест, албатта ин тӯй ҳаст, ин маърака ҳаст ва шумо зикр мекунед ки ин пайвастагӣ надорад. Инро чӣ гуна фаҳмидан мумкин? Шумо бо чӣ мақсад сарояндагӣ мекунед, месароед? нигоҳ кунед, мо якчанд таронаҳое ки интишор кардем, агар шумо онҳоро гӯш карда бошед, пештар буд ин сухан. Онҳо на он қадар ҳам чӣ гӯям, таронаҳое буданд ки рақсӣ буданд ё ин ки тӯёна буданд ё ин ки ба чӣ гӯям, бо мақсади ба тӯй рафтан омода карда буданд. Ин чунин таронаҳо набуданд. Аммо масалан ин альбоме ки мо айни замон омода карда истодаем, ин альбом бевосита пайвастагӣ дорад бо тиҷорат, зеро ки чӣ хеле ки медонед, мо айни замон бо оҳангсозони хуб, масалан Шаҳбоз Насирҷонов, Даврони Раҳматзод, оҳангсози шинохтаи тоҷик, бо якчанд нафарони машҳур кор кардастем. Аз Узбекистон аранжиров шинохта Ҷасур Бадалбаев, аз Тоҷикистон Ҷовид Рӯзиев. Умуман тими калони мусиқавӣ кор карда истодааст. Ҳамаи шеърҳое ки дар ин альбоми нав хонда мешавад, ин ҳамаш ба қалами Орзуи Соев тааллуқ дорад.
این البومی است که مصرف زیاد است در اینجا که خراجات ما مثلا مبلغ زیاد صرف کرده استودیم برای این البوم و اکنون من مجبور هستم که با مثلا مرا کنسرت ها روم برآمد کنم تو اینکه اون مبلغ زیادی که صرف کردم اون رو حتما که برگرداندن لازم است و پورا کردن لازم. بله شما از آرزوی عیسی گفتید و در یک مصاحبه گویم که غیر رسمی من یک چیز رو شاهد بودم که هر یک شعری که آرزوی عیسی می‌نویسد نرخش $100 است. واقعا همین گونه است؟ تصدیق میکنید همین فکت رو؟ زیادتر با فکر. زیادتر؟ یعنی زیادتر شده است. فهمو پس این مبلغ رو باید که برگردون گویدن خودی اگر شعری متن میگوییم که سرود زیاد از $100 باشد. خب ولی با یک سرود بسیار نفران نمیدونند ولی با یک سرود مثلا من نمیدونم که در کجا هست سراینده که با 2-3 سامانی یک سرود آماده میکنه هست سراینده که یک حتی سرود آماده شدن است قریبی 10,000 میرود یعنی 10,000 سامانی یعنی که زیادتر این با تا کدام اندازه با صفت برآمدن سرود پیوستگی دارد. فهمم. پس مبارز باز یک چیزی دیگر رو من میخوام گویم که حالا یک فیلم شما بازی کردید نامش سرگذشت علیشیر کارگردانش تیموری سلطان بود گویم که حالا این فیلم در کینوتئاتر ها به نمایش گذاشته شده اما گویم که طریق حالا در شبکه‌های اینترنتی نیست عموما در فیته ها دیسک ها نیست و شاید که بیشتری مردم نمیدونن که شما حتی هنرمند هم هستید یا که در این نقش بازی کرده اید. پس گویم که نقشی اکتوری شما هنرمندی شما چی میشود و وابسته به فیلمی سرگذشت علیشیر قصه میکنید و میگوید که چرا مثلا در نقش دوم درجه شما بازی کرده اید؟ Никогда не говори никогда. بسیار سوالی خوب. من راستی گپ الکی بعد از آنی که در فیلمی سرگذشت علیشیر نقش آفریدم با یک فیلم دیگر با نقش اساسی ما رو الکی دعوت کردند که ما امسال نواربرداری این فیلم رو حتی روزهای نزدیک آغاز خواهیم کرد. اویدی اونه که مثلا هر یک چیز میگم که هر یک چیز به خود وقتی معین دارد و به واسطه طلبات خودش رو هم دارد و انسان میتواند که انسانی همه طرفه باشد همه فونکسیون ها رو اجرا کند و اگر شما آن رو توانید برای چی نه حتما کردن لازم است و فیلم سرگذشت علیشیر این پیشنهاد از طرف محیدین مظفر بود دیرکتور ساخت سینما که من در آن نقش بازی کنم. نقش اساسی نقش بچه روز بود. خیلی که دیده استودید من موی سری سیاه دارم پشت سیاه دارم و دیگر اومد با روزها مانند نیستم یعنی که در آنجا در نقش باید که روس بازی کند بود و رایم نقش اساسی هم نصیب من نشد اما نقشی منم قریب که نقش اساسی است ولی نقش دوم درجه حساب میخورد. نقش اساسی نقش سرگئی اوس بود اکتور از مسکو. ما این فیلم رو ثبت کردیم. فیلم بسیار خوب و نفرانی که تماشا نکردن ما میگیم که ماه سپتامبر البته این فیلم دسترسی همگان میگردد در یوتیوب و شاید که روزهای نزدیک هم در دوشنبه هم نمایش داده شود شاید. این رو از ساخت سینما پرسیدن لازم. فهمم. برمیگردیم از دوم فیلمی که شما را الکی دعوت کردن. چگونه فیلم است؟ کی با نوارگیری آغاز میشد یا الکی آغاز شد؟ این فیلم بسیار خوب است. فیلم میلودراما است که من در آن نقشی ما باید آغاز میکردیم راستی گپ همین ماهای ایون ولی چیزی که دیده ایستاده در این زمان دشوار است. مثلا در یک فیلم 10-15 نفر در یک جای 20 نفر حتی 50 نفر هم در یک جای جمع میشن. برای همین خوبتر است که انتظار شویم و بعدا این فیلم رو آغاز کنیم نواربرداریش. فهمو. خب مبارز من واقعا در حیرت هستم. ببینید رادیو یوتیوب هنرمندی سرایندگی عموما مبارز چگونه وقتش رو تقسیم میکنه؟ 25 ساعت کار میکنه در یک شبانه روز و سوال اساسی مبارز این با صفت تاثیر نمیکنه؟ با صفت نه دیده استودید که بسیار صفتی خوب برای نفران پسند است. من همه وقت بسیارتر دوست می‌دارم که همه چیز بسیار زیبا بسیار با صفتی بلند باشد و انسان دائما کوشش کند که یا اینکه کار رو ما با درقت هم باید در چیگم از همه صفتی بهترین اجرا کنیم یا اینکه باید عموما اجرا نکنیم
و برای همین من کوشش میکنم که حتی که من بار اول در فیلمم نقش بازی دادم یک بار اگر شما شاید در خوجند بودید در نخست نمایش بله بسیار نفرانی صاحب کف دیدند و گفتند و بهای بلند دادند. مثلا این رو تنها از тамошобинон нафароне ки ҳирфаи актёр ҳастанд аз онҳо пурсидан лозим аст. Ман пурсидам, ба ман гуфтанд ки хуб. Шояд ки дурӯғ гуфтанд, вале ба ҳар ҳол раҳмат ки маро рӯбаланд карданд. беҳтарин, саломат бошед. Хуб, аз гӯем ки синамо, аз ҳофизӣ, аз ин ҳунарҳо каме берунтар меравем. Шумо фаъолияти журналистӣ ҳам доред мубориз. این پوشیده نیست گویم که اما در مصاحبه ذکر میکنید که خود رو ژورنالیست حساب نمیکنید. چرا این گونه است و اصلا شما زیر مفهوم ژورنالیست گویم که کی رو در نظر نگاه کنید؟ من بسیارتر دوست می‌دارم که مرا برنده گویم. این برنده هم ژورنالیست است در اصل، اما از اونی که مثلا من ژورنالیست رو دیگر خیلی میبینم. مثلا ژورنالیستی هست که مثلا تحقیقات میگذارن، تحلیل میکنن. وایس هم هست. من این بله این ژانری که اساسا من است، من تنها با مردم فراغت و فرهنگ و طبع خوش بخشیدن است. آخر همین هم فعالیت ژورنالیستی است. در حقیقت فعالیت ژورنالیستی است، اما من از این چیز دعوای ژورنالیستی نمیکنم که مثلا من ژورنالیستی هستم که در حقیقت هم کاری کردم که این کار رو دیگران نکردن یا کاری است که غیر عادی است گفتن نمیتونم. برای از همین لحاظ من گفتن نمیتونم که مثلا ولی من ژورنالیست هستم، نه که من خود رو سوپر ژورنالیست یا حساب کردن نمیتونم. این رو نفرانی مثلا که حرفه‌ای 20 سال 30 سال 25 سال 10 سال حیات خود رو صرف کردم با این چیز و من بسیارتر دوست می‌دارم که مرا مثلا شو میگم برنده گویم و دویما در همه کانسپسیای لایه‌ای که ما میکنیم ما کوشش نمیکنیم که یگان چی گویم کانسپسیای مرکب داشته باشد. همه چیز عادی، همه چیز فهمو و پیش از همه اون انسانی که اون کانتنت اون برنامه‌هایی که ما نشر میکنیم تماشا کند و تبش بولیده باشد. برای من گویم که ما تماشا کردیم تبمون خوش بود، بسیار خوب، زیرا که اون چیزایی که پیوستگی دارند با نگاتیو با چیزایی که خاصیتی بد هم نیست و خاصیتی هستن که انسان رو غمگین میکنن، خزین میکنن. برای من این فرمت، این شکل برنامه ها، این شکلی من دلخواه برنامه های ژورنالیستی نه آنقدر پسند است و من به خودم مثلا چون خلاصه برآوردم و چون قرارم برآوردم که من باید اون کاری رو کنم که پیوستگی داشته باشد با خوشحالی و برنامه انتشار کنم که تنها انسان رو روش رو بالیده کند و اونا خرسند شوند تماشا کنند. همین چیز تمام خوشحالی. فهمم. بهترین شما در بالا از نگاتیو حرف زدید. مبارز سوال نوبتی من این گونه است. من از ویچرنی اورگان یا ایوان اورگان به شما سوال نمیدم، زیرا گویم که 10,000 مرتبه 10,000 مرتبه از شما این رو پرسیدند، این رو خودتان هم میدونید. اما یک چیز هست، مثلا مبارز عثمانوف غیر از گویم برنامه ماننده که میکرد قبلا با ویچرنی اورگان یا ایوان اورگان ده ها کاری دیگر کرده است، اما همه ژورنالیستان که در همه مصاحبه ها از ویچرنی اورگان از ایوان اورگان برای شما سوال میگذارند. چی فکر میکنه چرا همین گونه است؟ من سرور رحمت برای شما میگم که این چیز رو اهمیت دادید. سلامت باشید. و در حقیقت هم ما یک چند لایحه ها ما به نزدیکی یک لایحه کلانی جمهوریوی رو با انجام رساندیم که این لایحه زیباسنام میباشد. این لایحه بسیار کلان بود. بله. خبر دارم. من در آنجا نه تنها راوی بودم بلکه من یکی از تشکیلاتچیان بودم، نفری بودم که از در همه دوره های این برنامه از اولش تا همه نقطه های مهمش اشتراک کرده بودم و سهم خود رو گذاشته بودم. این لایحه بسیار کلان بود. این لایحه هم با یگان لایحه مانندی نداشت. شاید که مانند است، مثلا شاید که مانند باشد، اما ما در آن لایحه کوشش کردیم که تکیه کنیم به عنعنه‌ها، عرف و عادت‌های ملی خودمون تاجیکی و حرکت کردیم که در برنامه این رو انعکاس کنیم که بغیر از اونی که مثلا دختر اشتراکچی زیبا باشد و پیش از هم باید که از ادبیات تاجیک، از عنعنه‌های تاجیکی، عرف و عادت‌های ما با خبر باشد. و برای چی من نمیدونم این لایحه رو ما اگر اهمیت دید امشب تقریبا 2 سال میشد که در افیر نیست. بله آخر من گفتم با اون طوری که با ویچرنی اورگان مانند بود
аммо то ҳол ҳама нафароне ки чӣ гӯям бо шумо мусоҳиба мегиранд асосан рӯзноманигорон бисёр вақте ки дар мусоҳиба ҳастам аз ман мепурсанд ки мегӯянд ки барои чӣ вечерни Ургант монанд кардед дигар. Ман мегӯям масалан тамошо кунед имшаб лайф, муҳити зинда, дигару дигар барномаҳое ки масалан муҳити зинда айни замон ягона барномае ки дар Тоҷикистон дигар ягон чунин барнома нест монандаш ҳатто ҳоло шояд баъдан шавад ҳеҷ гап нест. Ман омода ҳастам зеро ки вақте ки мо имшабро кардем 1001 барномае пайдо шуд ки ҳатто ба он имшабе ки мо аз вечерни Ургант гирифта будем онҳо кӯшиш мекарданд ки барномаашон ба имшаб монанд шавад ва ман ин шабеҳ дидану монанд карданро намефаҳмам аз кадом лиҳоз аст. фаҳмо аслан мубориз як чиз ҳаст медонед аслан як андешае ҳаст ки дар дунё сухани нав нест ҳама суханҳо гуфта шуданд аммо гап сари он аст ки гап сари пешниҳод тарзи пешниҳод ҳаст масалан ва ҳатман ки масалан бо як ном даҳо китоб даҳо филм ҳаст масалан ё ин ки гӯем ки барномаҳои монанд хеле зиёд ҳаст аммо муҳтаво муҳим дигар бошаду муҳим барои бинанда писанд бошад ё шунаванда ё хонанда писанд охир бошад зеро ки гӯем ки агар мо барномаи монанд намекунем масалан мо нишаста суҳбат намекунем бояд ки хеса ё ин ки суҳбат кунем ё хоб рафт охир хоб рафта суҳбат кардан намешавад ва албатта монанд мешавад як чизе монанд мешавад чизеаш масалан монанд мешавад аммо ҳатман як чизи навгони дигаре ҳамун стул аст ҳамун тарзи нишаст аст бояд рӯ ба рӯи якдигар нишинанд ҳарф зананд ё дигару дигар гапи шумо рост аст монанд мешавад хоҳ нохоҳ. Бале хуб мубориз савол аз самти дигар ҳаст дар мусоҳибае зикр мекунед ки китоби дӯстдошта надоред ҳолон ки суоли китоби дӯстдошта ба фикри ман ғалат аст зеро ки китобҳои дӯстдошта бояд бошад ин чӣ гуна инро фаҳмидан мумкин мубориз китоб намехонад магар не ман китоб мехонам ман китобам дорам масалан вақте ки дар бораи ин чиз мепурсанд ман мехоҳам ки чӣ гӯям медонед дониш омӯхтан ё наомӯхтани инсон бевосита пайвастагӣ дорад бо худи ӯ ва ман агар гӯед ки чӣ китобро тавсия медиҳам ман метавонам ки баъзе китобҳоро тавсия диҳам барои хондан барои ман писанд аст аммо китоби дӯстдошта нест. Ман намедонам ман гуфта метавонам ки дӯстдошта масалан китоби номер 1 аст ин бисёр китоби хуб аст аз Игорь Манн ин маркетологи рақами 1 Русия ҳисоб мехӯрад нависта шудааст ки дар дилхоҳ соҳае ки шумо кор мекунед чӣ гуна бояд ки пешсаф бошед чӣ гуна бояд ки муваффақ шавед бисёр китоби хуб аст барои нафароне ки мехоҳанд тавсия медиҳам ҳатман хонанд. Ман ҳатто бо Игорь Манн вохӯрдам ва ин китобро дар хонаам аст дар аминҷа агар хоҳед нишон метиҳам озир кофта ёфта ҳатто бо имзои Игорь Манн ҳаст дар он ҷо китобро шахсан худаш мо бо вай нафар ҳатто суҳбат карда будам. фаҳмо номи китоб чи аст мубориз дар вақти номер 1 рақами 1 номер 1 бо русӣ шумо гуфтед фаҳмо бисёр китоби хуб аст барои муваффақ шудан мотивация пайдо кардан яъне ки роҳбалад шудан дар масалан он корҳое ки шумо мехоҳед ки кардан мехонед бисёр хуб аст ки ҳама тарафа равнақу ривоҷ ёбед. фаҳмо беҳтарин пас мубориз китоб мехонад хуб қабул мубориз саволи навбатӣ қисман шумо ҷавоб гуфтед шумо дар ҷое боз ҳам зикр мекунед ки гӯем ки суҳбатҳоро яъне журналисти хуб гуфта Познерро қабул доред яъне ҳунари Познер Владимир Владимирович Познерро дар назар дорам ва яке аз журналистони рақами 1 Русия шояд гӯем ки аз он берун ки масалан аз ҳунараш ман ҳамеша лаззат мебарам. хуб масалан кӯшишҳое нестанд мисли он ки масалан барномаҳои ҷиддӣ мисли Познер ё ин ки суҳбатҳои ҷиддӣ дар мавзӯъҳои ҷиддӣ бошад ё ин ки иҷтимоӣ сиёсӣ не умуман чунин фикрҳо нест ва дар фикри ин гуна барнома ҳам нестам зеро ки барномае ки хосияти сиёсӣ доранду дигар ба ин монанд барномаи ҷиддӣ таҳлилӣ тадқиқотӣ барои ман писанд аст тамошо кардан аммо ман худам ин корро нахоҳам кард ва барои ман шавқоварам нест ин чиз зеро ки он жанре ки ман интихоб кардам пайвастагӣ дорад бо фарҳанги фароғатӣ жанри фарҳанги фароғатӣ фаҳмо аммо ба гӯем ки ҳунари аммо ман тамошо мекунам Познерам тамошо мекунам Малаховам тамошо мекунам бисёр барномаҳоро тамошо мекунам. аз кадоме бештар лаззат мебаред аз ҳамин барномаҳое ки гуфтед масалан аз ё ин шахсиятҳое ки гуфтед вечерни Ургант албатта ки ман барои ман аз ҳама
барномаи беҳтарин, ровии беҳтарин Иван Оркин. фаҳмо. Вобаста ба гӯем где логика як барнома аст аз Амад Мусагалиев. Вобаста ба ҳунари ӯ чӣ мегӯед? Зеро монанд аст ба вечерний урган. Монанд нест, умуман ҳар ду ҳам ҳаҷвнигор ҳастанд, комик ҳастанд. бисёр барномаи хуб аст ва худ медонед ин пайдо шудани ҳамин ровии Азамат Мусагалиев ин як навгонӣ буд дар шабакаи ТНТ ба фикри шахсии ман. Зеро ки ин нафар як бо тарзу услуби хосаи худ ки ба дигар ровиёни Русия, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил умуман монанд нест ва кӯшиш мекунад ки барномаро бениҳоят самимона ва бо тарзу услуби нави худ барад. Ман бисёр эҳтиром мекунам ва барои ман бисёр писанд аст барномаи где логика. фаҳмо. Хуб, шумо директори генералии радио ҳастед, радиои нав албатта. Кормандони радиои мазкур ҳастанд, бештар аз чӣ шикоят мекунанд муборис? Шояд аз сахтгир будан, аз талаб кардан бошад. Аз пул не? Намедонам. Аз пул не? Аз маблағ? моҳона маошро дар неводу мо чӣ шикоят нашудааст агар намедонам маблағ умуман пул барои инсон доим кам аст новаста аз оне ки чӣ қадар зиёд аст бале пул гӯки зиёдаш намешавад а бале аку то қадри имкон мо ҳам ин корхонае аст ки корхонаи хусусӣ аст ва бисёр вақте ки асосан пайвастагӣ дорад даромади радио ин аз реклама аст ва бисёрам имрӯзҳо ҳам бисёр душвор аст яъне ки ин ширкатро даъват кардан ҷалб кардан барои реклама додан дар радио бале зеро ки танҳо садо аст хуб ташаккур зеро интернет телевизион аст ва вале ба ҳар ҳол мо кӯшиш карда истодаем ки устувор монем ва кор кунем фаҳмам беҳтарин муваффақият мехоҳам ба ҳама кулли кормандони радиои нав ҳамеша бошанд фикр мекунам ки хеле олитарин аст дар формати гӯем ки онлайни низ ҳаст ки масалан берун аз Тоҷикистон низ гӯш мекунанд ман фикр мекунам ки падидаи нав ҳаст чун номаш ташаккур раҳмат барои шумо хуб саволҳо аз эҷодиёти шумо берун мубориз агар шумо омода бошед одатан мубориз шумо савол медиҳед аммо имрӯз акси ҳол аст шумо мусоҳиби мо ҳастед ба фикри шумо савол додан мушкил аст ё ҷавоб гуфтан мушкил ба фикри ман ҳардуяш мушкил ҳардуяш мушкил аст чаро ҳардуяшро гуфтед мубориз агар рови баранда журналист саволеро масалан диҳад ба мусоҳиби худ ки ба мусоҳиб душворӣ кашад ҷавоб додан ба ин савол он вақт ҳардуяш мешавад вақте ки саволҳо осон аст ҳардуш сода он вақтам ҳардуяш мешавад яъне ки аз як ҷои аҳамиятем ҳарду бо якдигар пайвастагӣ дорад бале заҳмат мехоҳад фаҳмо ташаккур хуб боре ҳам бо наворбардорон гапатон гирифтааст ягон ҷанҷоле байнатон буд мубориз гуфта метавонед бале вақте ки рости гап Ҷурабек Зоидов яке аз дӯстони ман вақте ки мо дар соли 2014 ё 15 буд ба фикрам дар ёдам нест мо дар шаҳри куҷо будем дар ёдам нест ё Милан буд ё Рим буд дар Итолиё умуман ва мо чунон ҷанг бохта будем дар он ҷо ва дар вақти сабт бо наворбардор Ҷурабек ҳеҷ бо фаромӯш намекунам бисёр ҳолати шавқоварам буд гувороям буд вале ногувор буд зеро ман баъдан бахшиш пурсидам аз Ҷурабек зеро ки камтар ман асабӣ шудам ҳоло қаҳрӣ нестед охир не мо дар ҳамон сафари ҳунарии мо кори мо ба итмом нарасида аллакай дар ҳамон худи Итолиё боз дӯст шудем фаҳмо беҳтарин мубориз ҳоло савол ин гуна аст ман саволе ки дар дохилаш чанд саволи кӯтоҳ дорад лоиҳа ва шахсиятҳоро ман номбар мекунам шумо ҳам бояд ки бо яки бора бо як калима онро гӯем ки тавсиф кунед метавонед ҷавоби ҳаҷвӣ гӯед омода бошед меравем як калима танҳо бале ман як калима мегӯям шумо метавонед як калима гӯед ё як ибора гӯед рафтем имшаб замонавӣ фаҳмо хуб ногуфтаҳо
ناگفته‌ها خزین غمگین خزین و غمگین بهترین ویچرنی ارگان بهترین من میتونم این کلمه رو استفاده برم در همین فهمم ویچرنی فهمم پس میگذاریم به شخصیت ها عبیدالله رجبов لегенда تصدیق میکنم مقیم جان نفر عبدالفتوح بزرگ مقیم جان عبدالفتوح بسیار نفر صمیمی نبی جان پیرمطر نغز محیدین مظفر محیدین مظفر بله دیرکتور سوخ سینما فلسفه بله واقعا همشون این است خب جوانان اورست عبرت جوانان اورست عبرت بله باید که بسیار کلکتیف های جوانان نوی که بیوسته با تجارت مشغول هستند باید که حتما از آنها درس عبرت گیرند فهمم بهترین خب ادامه میدهیم در مدت 24 ساعت بعد تلفن چقدر وقت صرف میکند مبارز شاید که 4-5 ساعت باشد 4-5 ساعت فهمم شاید که کمتر وابسته به 3 حالت ساعت شاید فهمم اما امروز زیاد میشود زیرا که ما چند ساعت صحبت میکنیم باشیم خب بله در حقیقت یک خوبی و یک بدی که در زندگی دیده اید مبارز خوبی در آن است که اویلای من نفر خوب است والدین من نفر خوب هستند بدی در آن است که در زندگی دویم دوستان صمیمی دوستان حقیقی کم هستند و من برای من مفهومی یا کلمه دوست یا عباره دوستی حقیقی این چیزی کمتر شبهه آور است فهمم بد است پس حالا مبارز یگان نفر دوستی حقیقی نمی‌حسابد شاید باشند انگشت‌شمار ولی بسیار دوستانی که داشتم چی گویم از آنها رو افتاده شدم همین خیلی فهمم پس میرویم سوال دیگر هست دو حرف نامتان رو اختصار کنیم نام پسرتان میشود یعنی بوریز میشود بله بوریز باز یک فرزند دار شد ما میگوییم که فرزند پسر دیگر دار یعنی که شاید پسر دیگرتان نامش چی میشود یا چی میگذارید همین که شدم حتما ایده میبیاد لیکن راستیگه حالا در فکر اینم نیستیم این زمان من دو فرزند دارم خب بوریز هم این کلمه تاجیکی است اگر دانید یعنی که این بزرگ مهم یعنی که ساده تر کرده فهمونیم بله معنایش رو فهمونیم بله خب اگر به شما حقوق دهند که فیسبوک سامانه اجتماعی فیسبوک رو جایش رو عوض کنید یا یگان میگویم که تغییرات وارد کنید اگر همین گونه حقوق برای شما واگذار شد شما کجای فیسبوک رو دیگر میکردید زیرا گویم که در فیسبوک نیز هستید شما من تنها آن رو عوض هم نمیکردم تنها یک خواهش آرزو دارم که در فیسبوک بسیار وقت انسان‌ها درباره خود فقط سخن‌های راست نویسند کوشش نکنند که خود رو اون طوری که در زندگی نیستن نشان دهند اما اون طوری که هستند صمیمانه راست قول باشند در فیسبوک همگان فهمم یعنی که بسیارتر صمیمانه باشند صمیمی باشند در اختراش فهمم اما مبارز باز یک نقطه دیگر هست در فیسبوک گویم که مقررات دوستی با 5000 نفر هست و این گویم که این شماره رو شما دارید بسیار نفران میخوان که با مبارز در فیسبوک گویم که دوستی پیدا کنند زیرا که از نوگانی‌هایی که مبارز در فیسبوک میگذارد و برخوردار باشند نمیخواستید که این شماره اش رو زیادتر کنید من برای این دیدم که علاقه نمیتونم دیگر یگان نفر رو به دوستی قبول کنم بعض وقت برای اینکه یگان نفر رو قبول کنم من مجبور شدم که یگان نفر دیگر رو از روی خط دوستانم توزیع کنم یعنی او دلیت کنم برای من صفحه خودم رو کشیدم صفحه مبارز عثمانوف در فیسبوک علاقه 1000 نفر زیادتر در آنجا هستند این صفحه یعنی که به حیث گروه هست گروه بله صفحه نمو گروه بله فهمم پس فهمم
میرویم با دیگر سوال ها. مبارز یک سوالی که به همه مهمان های ما، به همه مصاحبان ما واگذار کرده می شود. یک خبری خوش باید برای مسافران گوید. برای مسافران؟ بله. مسافران مهاجران. چی خبر میگوید؟ دائما خوشحال باشید، دائما سالم باشید. تمنیات. یا یکون خبری خوشی دیگر بگم. خیلی تمنیات کردم، خوبتر نیست؟ فهمم. این خوبتر از گوید. فهمم. تشکر زیاد. خب و اخیرا سوال از قسمت نگاهی نو می شود مبارز و بعدا میگذاریم به قسمت دیگری برنامه. مرحبا. برای تبلیغ برنامه ما یعنی نگاهی نو در شبکه یوتیوبی امشب چینل مبارز چند پول مبلغ میپرسد؟ بی پول برای شما. بی پول واقعا. در خدمت. ما انونسی برنامه و گویم که یک رولیکی تبلیغاتی 1 دقیقه‌ای برنامه رو بر کانال رو یا شبکه رو به شما میفرستم. ولی ما سیلکای کانال شما رو هم میمونم که وارد شوم تماشا کنم. تشکر که مبارز گویم که نظری نیک دارید. تشکر. خب مبارز شما آماده باشید ما قسمت دوم رو آغاز میکنیم. مرحبا. وابسته به حالت و وابسته به شخصیت مهمان عموما و وابسته به کیفیت ما هر گونه شرط میگذاریم و امروز برای شما شرط همین گونه است که ما مهارت ایمپرویزاسیونی شما رو میسنجیم میفهمیم مبارز و این با هزل نیز که پیوستگی دارد. من یک دو مصرع سرود میخونم شما آن رو باید منطقاً اما حجوی ادامه دهید. حجوی باید ادامه دهید. بسیار دشوار. بسیار دشوار. بله این واقعا بسیار دشوار هست زیرا که گویم که هم حجوی شما ادامه میدهید و هم منطقاً چی باشد و دوام سرود رو تنها نمیگویید. یک مصرع یا دو مصرع از خودتون به طریق ایمپرویزاسیونی حالا حاضر پیوست میکنید و جواب میدید. خب میسنجیم میشود یا نمیشود. آماده هستید؟ قصه ای وفای من دروغ بود، حرف خوش صدای من دروغ بود. هر آن چیزی که در فیسبوک نوشتم دروغ بود. فهمم. گریه مکن عزیزکم، گریه مکن عزیزکم. کرونا تمام میشد همش خوب میشه. فهمم. دخترکی سفیدکی جنگلمو. مویت نکن دیگر بیگودی. فهمم. شاید نمیدونم. به هر حال. خب آفتابکی من شومی ما سحر شد، دختری سفید از لانه به در شد. یک بار دیگه. آفتابکی من شومی ما سحر شد، دختری سفید از لانه به در شد. خب یگون چیز نامده است. بسیار ترانه صمیم، بسیار ترانه که پر از مهر و محبت است. نمیدونم یگون چیز فهمم. خب بیاید به دیگر سرود بزنیم. پس میرویم دیگر. ترانه خوب است بسیار. خب باره بیدارم، باره بیمارم، باره منظارم. خب باره بیدارم، باره بیکارم شاید. باره منظارم، باره بیکارم. بله میشود بسیار خوب. بله. خب از صدرالدین زندگی چیست؟ خونه دل خوردن. زندگی چیست؟ دویم پول کار کردن. بله. خب چی سود از زر علا یاری زرافشانی، جوانی رفت. جواب خودش این علاقه همه چیز رو دارد این سرود. چی سود از ظرف علا یاری زرافشانی، جوانی رفت. بله. دیگه همه خوشی ها رفت. که نه خب ایلوه کردن چه شرط نیست. خب از وقتی که جوانی می رود بله نه خوشی دوره دیگر آغاز می شود ولی چنانی که در جوانی اکنون ما جوان هستیم ولی خیلی که با ما نفرانی کمتر کلانسارتر میگن که در جوانی ما چنان پرقوت بودیم این طور بود دیگر بود. برای همین شما میگید که مبارز برای چی تو بسیار کار میکنی یعنی که یک چند فونکسیا داری برای اینکه حالا که جوانم باید که من شتاب کنم و کوشش کنم که همه کارهایی که آرزو دارم مقصد دارم نیت دارم اونها رو باید که من حتما عملی گردونم با انجام رسونم. موفقیت میخوایم با شما.
раҳмат. охирон суруд аз суруди шумо худи шумо оғоз кардем, бо суруди худи шумо интиҳо мебахшем. дар дили шаб бе ту танҳо бе ман марав маскатро пӯш ҳатман. фаҳмо маскатро пӯша. ташаккури зиёд, саломат бошед. хуб мубориз хофиям надошт вале ба ҳар ҳол ки мантиқан идома мантиқӣ буд. бале хуб мубориз ташаккур. қисмати шарт ман фикр мекунам ки бахуби ба аз уҳдааш баромадед ва мо дигар меравем ба як қисмати кӯтоҳи дигар боқӣ мондааст. мубориз билиц аст. инҷо 10 саволи кӯтоҳ барои шумо вагузор мешавад бо ду намуди ҷавоб ва шумо кӯтоҳ бояд ки ҷавоб гӯед ва ман бисёр мехостам ки дар барномаи қаблӣ хоҳиш карда будам ки агар саволҳои вобаста ба билиц мухлисон дошта бошам пешниҳод кунанд. инҷо бештари саволҳоро мухлисон пешниҳод карданд. агар шумо омода бошед ман пешниҳод мекунам барои шумо. қироат мекунам. хуб билиц хуб менависанд алишер. салом мубориз. шумо нисбати ҳунари ғолибҷон ва валиҷон чӣ фикр доред? кадоме беҳтарин аст? фақат якеро интихоб кунед, яъне ғолибҷон ё ки валиҷон. якеро бояд интихоб кунам? бале. ман интихоб карда наметавонам, зеро ки равияи онҳо ҳам камтар аз якдигар ҷудо шудааст. барои ҳамин масалан ғолибҷон ба таври худашон хуб, валиҷон ба таври худашон. нисбати масалан инои чӣ гуфта наметавонам. масалан ман ягон чиз гуфта наметавонам. хуб боз ҳамин гуна савол ҳаст. хуб пас идома медиҳем. дуюмин савол билиц. салом ба ҳарду обрӯ сар баланд бошед. савол ба мубориз. кадоме инҳоро беҳтарин мешуморед? шабнами сура ё манижабону давлатова ё далерна? далер барои мо саволро пешниҳод кардам. шабнами сура ё албатта. шабнами сура ё. хуб салом ба ҳарду. рамос зур ҳаст ё ки вандик навиштанд? ҳарду ҳам футболист ҳастанд мубориз. намешиносам ягон футболистро ростига. фаҳмо. хуб ду сарояндаи беҳтарини вилоя ду сарояндаи беҳтарин валиҷон ё ҷонибек. шумо фақат як тояшро интихоб кунед. илтимос. раҳмат навиштанд. абдуманон. медонед инҷо ҳам гап дар сари устуб меравад. масалан ман аҳамият дид. инҷо ҳар кас як дораи муайяни худро дорад. масалан ман мисол ягон касро хафа кардам наметавонам, намехоҳам, зеро ки ман ягон нафаре нестам ки ақидаи ман бисёр чӣ гӯям дар ин соҳа мусиқӣ алалхусус бисёр муҳим бошад. аммо ман мегӯям ва медонам ки яке аз онҳо аниқ хафа мешаванд ё ин ки писанд намеояд. бале аслан гӯем ки хуб бошад мо идома медиҳем. барселона ё ин ки реал гарчанде ба болельщик яъне мухлис набошед ҳам ҷавоб гӯед нависанд. макс максимов. роналдо. беҳтарин. хуб ювентус мешавад. чӣ мешавад? бале хуб бале хуб пас идома медиҳем. ровиги писанд аст ё ин ки касби сарояндагӣ? реал мадрид аз шумо савол мекунам. ҳоло аз дастаҳои футбол ҳардуяш. хуб салом акаи мубориз. ба фикри шумо сарояндаҳои тоҷик аз мардҳо дар ҷодаи санъат дар ҷои якум ҷонибек ё садриддин? дар ҷои дуюм сеюм кист? баҳром ё валиҷон? хуб боз ҳам интихоб инҷо аст. акун ҷои дуюм сеюма намедонам. барои ман тарзу усуби ҷонибек муродов писанд аст бисёр. фаҳмо. фикр мекунам ки охирои вақт яке аз сарояндаҳое ки воқеан ҳам зиёд бо шиддат кор мекунанд ҷонибек муродов. фаҳмо. хуб пайвастан афғониҳо ҳаст. сурудҳои зиёд, клипҳои зиёд аз аввал то инҷониб. ташаккур. ҳаштумин билиц. дар кадом сарояндаро маъқул меҳисобед? ғолибҷон юсупов ё анвар аҳмедов? ғолибҷон юсупов. ғолибҷон юсупов беҳтарин. ва ду билиц аз ҷониби худи ман. нуҳуминаш ин нуҳумин билиц аст. се актёр. беҳтарин актёр? се актёр. се то. се актёрои машҳур бисёр ҳастанд. актёри ростига инқадар ҷорҷ клуни бисёр хуб аст. кӯдакони ман бедорам шудам барои ҳамин. хуб ин шароити карантин аст. аслан мазара мо реҷаи хобамон умуман
вайрон шудааст. мо асосан соати 3-4 баъд аз нисфи рӯзӣ аз хоб мехезанд кӯдакон ва то ҳамин то субҳ то соатҳои 10 субҳ ҳатто хоб нест. барои ҳамин сар шуда. фаҳмо маъзарат мубориз аслан ин ҷурми мо аст ки мо хеле шуморо банд кардем. хуб охирон билети мо ки ба ҳама вогузор карда мешавад ақл ё дил якеро бояд интихоб кунем. ақл ё дил? бале. ақл хубтар мо фикрам. ақл хубтар. беҳтарин. хуб мубориз қисмати саволҳои шахсиятҳо ба ҳамдигар ва гӯем ки ба шумо як савол аз меҳмони қаблӣ вогузор мешавад ва шумо ба меҳмони навбатӣ як савол вогузор мекунед. агар омода бошед ман вогузор мекунам. савол аз сароянда Рустам Азимӣ барои шумо вогузор шудааст. хуб саволи ман ба меҳмони оянда ки меояд чӣ номе ки доранд ба забони русӣ тарҷума кунанд. мубориз борец. ташаккур. борец. саволи навбатӣ ба меҳмони навбатии барномаи шумо. инсон дар зиндагӣ бисёр корҳоро ба анҷом мерасонад. аммо танҳо аз як кор ё як амал зиндагии мо тақдирсоз мегардад. ба фикри шумо аз ҳама кори хуби шумо ки зиндагии шуморо тавонист ки ба пуррагӣ дигар кунад ин кадом кор ё кадом амал буд? фаҳмам. беҳтарин. ташаккури зиёд мубориз ва дар интиҳо албатта агар хоҳед метавонед ба ман имкони як савол доданро доред. хилофи ам нана. ман барои шумо савол намедиҳам зеро ки шумо бисёр савол додед. тамошобинонам бисёрҳоро тамошо кардам. ман умедварам меодам ки нигоҳ накарда боне ки суҳбати мо воқеан ҳам дуру дароз буд. яъне безор шуд. тамошо мекунанд ва намегӯянд як 10-5 дақиқаашро тамошо карда ба дигар чиз гузаранд. умед мебандем. фаҳмо. худатон охир безор нашудед мубориз? не бисёр шавқовар бисёр шавқовар. фаҳмо. ва бисёртар вақте ки ин суҳбат дар студия аст боз як ранги дигар дорад як эҳсосоти дигар дорад ва фосила байни масалан шумо байни ману ман бисёртар душвор аст суҳбат кардан вале ба ҳар ҳол мо ин чизро амалӣ карда истодем. бале тавассути дар шароити карантин ки ҳама гӯем ки бо ҳама зиндагии ҳама якранг аст мо хостем ки як чизи нав бошад. ба ҳар сурат ташаккур ба шумо муборис. беҳтарин фикр новаста аз оне ки мисол бисёр нафарон дар хона нишостанд. шумо бисёр кори хуб карда истодед ки фосилавӣ ҳам бошад барнома кунед. фикри олиҷаноб. ташаккур. саломат бошед мубориз. аз шумо хеле изҳори сипос, дунёи сипос, ҷаҳони хирмани сипос, ҷаҳони сипос ки рӯзе шудед ки бо мо ҳамсуҳбат шавед ва ҳамин ҷо мо ҷамъбаст мекунем. ташаккур барои шумо Салимҷон, ташаккур барои кормандони телевизиони SM1 барои барномаи зебо ки ном дорад Нигоҳи нав. дар ҳақиқат ҳам барномаи нав аст, тарзи нав, саволҳои хуб, бисёр омодагии хуб дидед. ман сипоси бепоёни худро барои шумо мерасонам. бисёр барномаи хуб. фикр мекунам ки ин суҳбати мо барои тамошобинон ҳам писанд омад имрӯз. ташаккур барои ҳамаи шумо хонободӣ. худатон ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. ташаккур. ҳазор сипос. ташаккур. шабатон хуш бошад мубориз. то дидор. шаби шумо ҳам хуш. саломат. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, аз он лиҳоз ки суҳбати мо бо Мубориз Усмонов хеле тӯл кашид, мо қисмати саволҳо аз мухлисонро як бахши махсус карда силкаашро дар зер мегузорем. шумо метавонед ки посухи саволҳои худро аз навори дигари мо шоҳид шавед.